nde rewa gorum ndeju ɗum no ɓuri nendi e korum. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musidɓe yiɓɓe on hiwrama, on salminama, on landama sayɗon e jaam nokku kala ka hikkorɗon e kala ko wonɗon e wadde fewndo o sayɗo meɗen andi fewndo sayon ko jokka kon fof no andi par ce que ko période o kanu wona nini haray meɗen torani fof jaam e kisiye mo ɓe ka hikkori e ka ɓe guureji muɗum e kala golle ɗe o jokki yo Allah naadu barke e muɗum danda en kamba e bone ko woni e nder muɗum kon. Donc haray hande kadi en tintidi ka émission men mo anduɗon émission waɗo alarba kala alarba si o leer ɗo yoni émission needi e jikkuji men. Donc ko yewiti noon émission needi e jikkuji men o eɗen andi e yewti ko souvent sen ari e répété par ce que eɗen andi no woodi piiji buy ko accuɗen, no woodi kadi buy ko ɓaƴƴinɗen, no woodi kadi buy ko yewtuɗen laɓɓinɗen. Donc il suffit que ko moɓe yo ƴettutu responsabilité mum on watna illa ko wona haalede kon woni ko ɗo woni ko nokku goo fayda a taway e no woodi ko yaadi e nder muɗum par ce que yewtereji ɗi no heewi façon hiɗi heewi laawi, yewtereji ɗi no heewi laawi mais hara kadi fottoyta ɗon ko nokku gootum. Donc haray moɓe no doit e wattande yilla ko wona yewtede kon ɓay haray ko wonde yewtirde koyo wooduɓe nafi ɓay haray no gasa wonɓe yewtude ɓe woɓɓe maɓɓe no nafi ɗum waɗi haasi ɓe yewtude. Donc hay goto yewtata ko andi nafata ɗum ɓay en arata ɗo yewten ko mi andi min lorraylan e miɗa andi lorraylan min mi yewta ɗum goɗɗo minna yo waɗu. Donc haray no mettani en fi seeɗa ɓay haray koyo o tigui e wonu responsable e kala ko woni wadde kon. Donc haray meɗen souhaité on fo e bienvenue ka émission comme no wowiri noon ka télévision Jama TV koranɗo en ɗo e Dakar. Donc no andirɗen noon nde kadi kono waɗi calɗi nder toon no waɗi celɗi émission on no waɗi calɗi moƴƴa ko wayna seeɗa. Donc e wawa artude seeɗa kadi hande kadi ko tawata haray hiɗe yiwde e côté ji goo ma hiɗe yiwde fewndo ka fewde présentement c'est à dire fewndo ɗo ni hiɗe yiwde e ko jakini en surtout e ko tawata haray ko ɓe sikkuno ɗe wonayno e ka duwa wonde ɗon ko ɓe woni e accutude place mum o yaha e place mo alanaɓe. Donc ko ɗum waɗi haray hande kadi yewta e ɗum ɗon ko honɗum wonta ɗum ɓay ɗon andi Allah on tagui fof mais o timminanali fowtere mum ɗen, mo tagui fof o timminanali fowtere mum ɗen, mo tagui kadi fof o fonanali fof arsikaji ɗi on faami, himo tagui kadi fof o c'est à dire o labini woɓɓe o kaani woɓɓe musidɓe. Donc on mi fandi e yewtuɗo hande ko enen o jama hiɗen tumbodiri e yimɓe men kadi musidɓe meɗen wawɓe wa meɗen kono tawata haray Allah on okkali ɓe tere ɗen fof soit hara juuɗe maɓɓe ɗen ɗe timma ma guite ɗen ɗe yiyata ma hunduko konno woni c'est à dire ma koyɗe ɗen ɗe timma. Donc ma kolli ɗin haray woɓɓe ɓe no waɗa e puus o woɓɓe ɓe wawata yewtude ko mboɓoɓe woɓɓe ko pahoɓe. Donc woɓɓe no toon haray hay ko yodotoɓe gacca hakke terme on kono eɗe yiwde mais hara noon no woodi e meɗen ɓe Allah on timminani ɗentere fop hay fuss e mum ko lelli e makko ala o yiya ɓen musidɓe makko joƴƴinaɓe puus hoy ma no toro e laawi kanko o wikko ɓen ɗon. Donc hande ɗen duwa yewtude ɗum ɗon seeɗa eɗon andi kala ko waɗete e fewndo meɗen en duwa ka accude ɗum ɗon taw innen en yewtay ko feƴƴuno non yewten taw ko fewnde men kon après si memoyen ko feƴƴuno kon ɓay ko woni e arde kon ɗum ɗon en anda ko Allah tun andi. Donc e yiyata ko min on mi renta ko wirni. Donc no gasa hara noon no woodi anduɓe ko woni e aroyde kon mais min komi andi ki seeɗa mum komi sifana ko feƴƴi kon ɗum kadi andi wona ko sifanteɗa kon fof ƴettata dikku a ƴettay ko woni e wondi e réel kon ko woni réel kon ko woni gonga kon ko tañƴiniɗa ɗum ɗon no waɗi mana kon. Donc ko fewnti kon ɗum ɗon ko woni e wadde yeeso ma ko ɗum ɗon ala sakka fiya ɗoɗa ala ko goɗɗo tin hande ko yiɗe yiwde
men ɓurɓe hannde no yalti e laawi ɗin tawata hara ɓe sella ko ɓen ɓeynata les personnes handicap personne handicapé ɓe ko ɗum ɓeynata ɓen personne handicapé yani tere maɓɓe ɗen tim ɓe wawata hejjirde e jama o surtout d'une part ko ɓurete wikkede ko ɓurete komi yiyata no woɓɓe no ñiddina de vrai au fond ko ɓeynta kon au très fond terme biologique on ko ɓeynte kon très fond nder ko honɓe ɓurete ñiddinede ɗum musidɓe ko ɓe wawata ombude hunduko mum kon tawata ka yiiɗaɓe o hiɓe yoodo tawa ka yiiɗaɓe o hiɓe yoodo anditen na yiɗi maɓɓe kamɓe kadi goy hiɗen duwa antude ɗum par ce que so remarque mawɓe men ɓen mawɓen a yiyata mi ɓuuri e dañƴinade a yiyata ɓe wikkoɓen mawɗo ƴiiɗo cukalum no wonde mawɗo mo wonɗo mo ɗohude on hara himo wondi do e musidɗo makko wonɗo mo wallitade fi yeru arsiko makko ɓay koye hoore ɗum ɗon o wuuri kono o fotta e mawɓe ɗo mawɓen tawa wawata mo ridiculisude ɓe wawata mo jalde ɓe wawata seke ko yurmede kamɓe natta e maɓɓe kono waɗi ha simi wi ɗum kala enen ko waɗeten toujours enen considéré ko enen tun Allah on waɗi ko aduna ɗo ko tawata no gayna goɗɗum ay pourtant sa miijitike ɓen ɗon kadi ɓe falano wawde wama ko feere tu woni heɓaki mais sa sikkude hiɓe waliɗani hiɓe wakkili hiɓe torade Allah e sa yi noon hiɓe wakkili hiɓe torade Allah ko fi no gasa Allah on wawa ɓe sansande ɓay torare Allah kan ɗum ɗon hiɗa andi sa torike mo o nanayi no gasile ka o jaabinanama si o jaabinanima ay mali a yetti Allah si o fayintin sa yi ile tawi ile hi no heddanima wakkilo kadi toujours koye makko yowotoɗa koye makko wakkilotoɗa heɓa torareji ɗin koye makko torotoɗa koye makko ñagotoɗa ɓay ala walla o masina kanko donc wate yeggutu dey musidɓe te yeggutu ɓen ɗon kadi ko yimɓe no gasa ɓen ɗon kadi hari wana noon ɓe ono woɓɓe no ɗum ko heɓi ko accident ji woɓɓe ko nawnaje woɓɓe ko piiji gon toon tawata haray ko hewtitare ɓay ɗon andi hiɗen hoɗide e yimɓe burure ɗen hoɗide c'est à dire façon ji ɗin fof du coup ɗum fof no ara e jama on ɓay mo be anda so wi ko ɗum waɗa simi inni ene c'est à dire neɗɗo ko wirnana ɗum piiji hewɗi no wirnani en e renta on doit faire beaucoup attention parce que on ne doit pas oublier les personnes handicapées là ils veulent c'est à dire elles voulaient être comme nous mais malheureusement wona yiɗi maɓɓe mais woɓɓe no toon fagitaniɓe ɗum ɗon ɓen ɗon en ala yewtude fi ɓen noon di ku fagitaniɗo fi yo heɓu on ella ɗon wona fi ɓen ɗo yewonde yewtude ko ɓe tawata hara hi Allah on e ko noon hoddiriri e konko ɓe heɓi ɗon e maɓɓe musidɓe wate wikko côté ji ɗin fof te wikko an sa heeɓi andu ɓen ɗon kadi no faala donc ko onno wallirta musidɗo ma on no gasa wonanamo saabu déjà siko on mo wonɗe yiide no ɗumanno ɗon hunduko mum kon hara ɗumannaki no gasa ɗa wawi mo wonande saabu ha o hetta ceelal makko ngal hiɗa andi ko Allah marandama yeeso toon a andata hiɗa andi ko musidɓe on ɗon ɓe marandama yeeso toon no gasa hara ɓe eti ɓe ronki no gasa le hara woɓɓe ɓen hara famille maɓɓe ɗen no mari hara y a des richards y a des millionnaires dans leur famille mais malheureusement ils ont sillonné un peu partout pour qu'ils puissent soigner l'intéressé mais malheureusement ils n'ont pas eu l'accès d'abord ko hondu waɗi ɗum noon ko ɓe hawrali taw e sabu on am miskino hiɗa wawi yaltude ɗo a suka simple ara hiɗa andi ko wonɗa dawde ko dawol lewru du coup woɓɓe ɓen hara ko yoɓete kon hara yonanta ɗum e programme ji mum fof mais hiɗa wakkilide dawde e bawgal Allah yiya siga ɓe yimɓe yurminaɓe par ce que mo ari e saare ma mo yeeyi e saare o yiyay façon ji ɗin fof donc koye nder ɗin ɗon façon ji an kadi janggata woɓɓe kadi koye ɗum ɗon janggatama ɓay mo waɗi ko moƴƴi kan je vous assure surtout wano ɗin acte ji ɗon si tu as fait quelque chose de bien personne ne va t'oublier hay e goto o yeggitatama ɓen ɓe waɗɗa ɗon yeeso maɓɓe ɗon personne d'entre eux
hakkunde maɓɓe ɗon hay e gooto watama yeggutude ko ɗum waɗi ha si wiɗen ɗum andi moƴƴere ko gonga koye moƴƴere no metti yoɓugol kono mi anduɓe ɓe no wi moƴƴere ko moƴƴere yoɓirte hay so tawi woni hewtitota ko fotara moƴƴere nde waɗanɗa joomum nden est ce que on faami donc haray iɗen duwa wattande yilla hay goto noon ala ka yewtede ɗum sina enen yiyayɓe tun goɗɗo no yahaɗa no laaƴo ma komo koyngal gotal o feggo kadi e ngal koyngal gotal ɗon o yana jokken e jalugol ma yiye woɓɓe no toon no Allah tagi ɓe ɓe raɓɓiɗi mbot jokken e jalugol ma yiye woɓɓe no toon tata haray ɓe wawata wowulde haray ɓe c' est à dire acte ji ɗi ɓe watta ɗin hara ko acte ji ɗi annduɗa hoorema wona noon e neɗɗo timmiraɗo tere wona noon hani wonirde an jokka e jalugol ɗum ɗon ko enen ɓe jalay ɓe goy wona yewtede par ce que enen ko woni wo enen ɗen sikka tun ko enen tun Allah on waɗani ko waɗante kon fof awa no gasa sa hettinali a heɓa e probléme an kadi hakkude ɗin probléme ji ɗi o heeɓi soit no toon heɓaɓe probléme tawa ko accident donc an kadi a anda ɓay ɗen andi ko yaasi auto ko yaasi moto c'est à dire ko yaasi voyage ko yaasi voyage hay goto anda ka wattinta ɗe rende il y a des centaines et des centaines ko woni e mayde ou des milliers e nder hitande tawa hara ko accident tum en suweta ɗum hay goto kono mo ɓe yo wattan yilla tun e côté mum on andita ko heɓi oɗa kon an kadi no wawima heɓude joni noon o lieu ndeɗa mi yara e gon sengo jalgol mo minimise mo mijiti ɗum ɗon so tawi woni koye hoorema mijitoɗa seeɗa so tawi woni koye hoorema ata e welata ka welata musidɓe ma ɓen sa déjà taw de deñ yiɗuɓe ma ɓen ɗum welataɓe koɓe yiyata joomum no jooɗi e puus puus no puuse ma no wakkilani hoore mum no puusa nangue wuli ndiyan ari taw hara wawata dogude kañum yaha ɗuhoyo wawata dogude ɗuhoyo tata hara ko si tawi tun heeɓi ko walla mo woɓɓe no toon tata hay hurgo siɓe yahay ko yoɓe walle siɓe ko yurme ɓuuri ɗum an sa yurmaka on tagaɗo wawɗo noon haray an ko hombo yurmeteɗa ka aduna ɗo ko hombo haray yurmete ɗen ɓayle ɗen andi pellet ɗum ɗon ha aduna gasa ɗum ɗon waɗino e ɓaawo men e yii e ma en sifanama waɗino e ɓaawo men siga ɓe yimɓe yaltino tata tere maɓɓe timma tata hande noon ko génération men fewndi homme de 21e siècle génération de 21e siècle en andi le wano on tuma ɗum ɗon waɗi fewndo ko harta waɗa on andi si tawno nun accayno haray no awa ɗoytike ɓa haray no woodi no ɓe waɗi mais jusqu'à présent no wadde sa renaki sa ko hande ɓuuri par ce que hande ɓurata yiide accident ji ka waɗi ko hande ɓurata yiide yimɓe ɓe renaki sukaɓe surtout nous la jeunesse ko andi ko ɗum enen jeunesse on probléme ji ɗi fof koye men goy c'est ça hein probléme ji ɗi fof koye men du coup a hawrata e mawɗo waɗowo siga ɗin acte ji non hay so tawi woni o waɗino mais hande o nawyi o joƴi hande o ɗuytike e piiji hewɗi no woɓɓe ɓe tuubi hande koɓe ninsude ko honɗum e ellaji koɓe waɗno kon ɓe ninsitude ɗum hande ɓe miijito ɗum ko haqqille maɓɓe est ce que Allah yafanike ɓe par ce que ɓe yaha si innama goɗɗo tuubi haray boneji gono toon o yafanama de minnata fowde ko anduɓe ɓen no toon kono noon mo tuubi haray ɓe no yowa tamaw piiji hewɗi o accanama joni noon an ka ƴettata ko haqqille ma wata ƴettu à 100% ɗin boneji ma ɗon a yafanama ɗi toujours ƴettu ko haqqille ma est ce que ko gonga Allah yafanike ma ɗum ɗon par ce que si a ƴetti tun sa confirmi tun Allah yafanike ma sa hittinali a fuɗɗitoto joni kadi bonon daw ayi sa hittinali a fuɗɗoto bonon daw donc kono siɗa ƴetti tun ko haqqille ma iɗa positi toon question est ce que ko komi tuubi so tawi woni est ce que Allah jaɓi ɗum jogoɗa ɗon andi sa jogui on point d' interrogation noon on question noon ko ñande wo a huulay waɗugol bone wata taw hara Allah jaɓali ɗum o tububo yeeɗa tawata kadi ɗa wattude goɗɗum a faami donc tagaɗo ko noon duwa wonde mo duwa tu wadde hoore makko o millier a duwa ka tippinde hoore ma ha a duwa ka ƴawde hoore ma dow waɗu hoore ma o niveau o millier donc ɗum woni c'est que wata wattugan hoore ma way an woni supérieur par rapport aux autres non
andutu ko anduɗa wo tawde nden no woodi ɓurɓe ma andude no an kadi noon yeru kon anduɗa ko no woodi no toon ɓe ɓuruɗa ko ɗum waɗi ha siminduma waɗ ɗum hoore ma niveau sa tippini hoore ma ley toujours a yiyoya woɓɓe ka kadi ley ma toon ley toon kadi par ce que ara ɓen noon an kadi ɗa ɓuri ɓe mais sa waɗi hoore ma niveau an kadi wooday ɓe walluɗa soit kaka haqqille ko ɓenta kon aide psychologique ou mental ou moral ko noon ou bien hara ko aide sociale o aide c'est à dire aide physique hara ko doole ma ɗe wallirɗaɓe ɗum fof no toon donc haray ɗen duwa wattande yilla ko ene yewtitoto ene wajitoto nous la jeunesse par ce que sen anditi mawɓe men ɓen feƴƴino han janggo kadi enen kadi en aroya e nder lowre par ce que e yelaki wongol tum pay koye ma e yelaki luttude tun ka jeunesse ɗo par ce que y a un adage qui dit si la vieillesse savait la vieillesse pouvait si tawno sukankako no anduno si tawno sukankako no anduno nawyigu ko wawi kon o ɗuytoto no waɗa doy sikam faami o ɗuytoto no waɗa doy mawɓe hewɓe no yewta en par ce que en tigui en janggi piiji hewɗi en janggi e maɓɓe eɗen jangude kadi ka defte annasara donc no waɗi kadi mawɓe men saykuɓe wallifiɓe defte ɗe andana hoore ma sa janggi ɗum vraiment a ɓeydoto moƴƴa noon donc no heewi tew par ce que so daari wano Amadou Hampate Ba e ka yimi windu ka o livre ka o windi ɗo wondema adage goymi waɗ nder toon ko en ɗo wondema si le vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brille si mawɗo woni feƴƴini ɗum no wawa so tawi nayi ko bibliothèque defte hara ko defte no wawa ko ɗum ɗon sumi diku ko heɓata e jungo mawɗo ɗon kon mi hoolaki a heɓay ɗum wano e jungo gorejo ma e jungo kotirawo ma non ça ne peut pas être ɗum noon ko littuɗa o donc koye maɓɓe référé to ɗen donc enen kadi woɓɓe kadi koye men référé to ko ɗum waɗi ha so tawi woni ɓe yimɓe men ɓe yiyatata hara tere mum timma ɓe duwa heɓude aide sociale on gonɗo wirta koye enen yimɓe ɓe andana hoorema Allah no timminani ɗum tere on c'est que goɗɗo ɗa walla goɗɗo ta hara wona financièrement to wallirɗamo c'est à dire wona jawdi to wallirɗamo par ce que enen fof ɓurɓe ɓen woɓɓe ɓen Allah no timminani ɗum tere kono hara ala jawdi Allah no timminani ɗum ɓalli maɓɓe ɗin fof no timmi kono ma hiɓe ɗaɓɓude ɓe ala jawdi mais hiɓe konko ɓe ala jawdi ɗon kadi ta sikku hara ɓe wallude ɓuuri joguitiɓe jawdi goo anda so faami hiɓe wallude ɓuuri joguitiɓe jawdi goo hiɓe wallude ka konnguɗi hiɓe wallude ka golle doole hiɓe wallude ka c'est à dire ka trouvugol solution ji e yeru kum ɓe jogui kum kadi hiɓe sendodede e kun ɗon wona fihi kum fanɗi kono ɓay tun hiɓe andi pellet ko Allah woni okkowo on e hoore wakkilare nden hiɓe andi kumɓe woni heɓude kum ko ɗon ɓe ɓuccata ɓe wallito ɓe yimɓe ɓe wonɗen haalde haala mum ɗo ɓe Allah timminanali tere mum ɗen an noon joguiɗo jawdi ko bonata an joguiɗo piiji ɗe andana hoore ma hiɗa mari avenir e mum ko haɗi an okka ɓen ko haɗi watna yilla e ɓen hiɗa wawi okkude fotara ko miskino woni ɓe okkude kon y a pas de probléme kono an kadi waɗu kono an a okki wo joguiɗo otowal joni o joguiɗo oto okki joguiɗo oto ɗum ala sens aɗa jogui oto aɗa jogui piiji gono toon ndaaru miskino mo ala hay coggu reyowol okka on sifike yo won tun julɗo okko on noon duwa on no moƴƴi ha so duwanike ma hay so duwanaki ma kadi an kan wattu moƴƴere ma nden Allah no suti ɓay hara iɗa duwani hoore ma taw si okkuɗa ɓayɗani tuma okkata o aynayi ɗa okkirde ɗum ɗo fi Allah donc yo Allah ɓeydane ko wonɗa ƴettude ɗon ma yo Allah sansani piiji gono toon andi a duwanike taw hoore ma hoore on sadaka ko wonɗa jonnude ɗo pourquoi pas a naɓata jonna miskino kono mais ayiyay par exemple ayiyay dennabo no waɗi ɗo ma peera no waɗi ɗo patron ru hara ko patron joni wadde peera ma dennabo iya kadi patron ru wa mayru to no arda taw e valise je valise je de min o ma valise wiren noon awa hayso ko gotal ma o arda to e cadeau ji est ce que vous voyez ma yiya miskino kadi no wakkili to kañum kadi no enna sella jaaɓi
jon jawdi ndin min kadi o anda ila wakkilanimo on kadi ɗekke no to goɗɗum ɗum o déjà o ñawlo te ko miskino on nde on nden haalde o ñawlo goɗɗum ɗum o waɗa mirañiri kennejo o ara ka dennabo ma o ara ka peera kan kadi fi yo jon jawdi o wonɗo wadde ha jon ɓay ko manaɗo joguiɗo jawdi kan kadi yo yi'umo o yiya miskino on est ce que on faami joni noon est ce que miɗe landi ɗon ko jon on joguiɗo ndin jawdi ɗon hana waɗiranede noon ou bien komo ala goɗɗum si waɗi haaju ko on hani heɓude siga konko wona waɗede ɗo watani yilla de par ce que on andi iɓe woodi moko baɓe ɓuyi woodi buy haalanɓe no woodi kadi buy wonɓe en haalande jusqu'à présent kono mais jama o mi anda so tawi woni e goɗɗum ɗum en nanay woni en ala jaɓude quoi du coup surtout enen en nanay goɗɗum ɗum en ala jaɓude par ce que sa daari wona on financement ko waɗete ɗon ha jukkurnajo ayiye no wakkili to kañum kadi noyna vraiment min kadi mi waɗay ɗum hunde kaari taara ko patron rundu tere mum timmi jogui building ji jogui otoje wiren noon par ce que marɗo galle marɗo otoje marɗo piiji wonɗi lix on andi hayso ala andatako est ce que vous voyez donc ɓeeɗa ɗekke noon adda joni noon yiya miskino no waɗi haajuɗa ko ñawlorato o tororato ha jon hay kanko tigi ara mo huuli ha wata o leelu wata o bonu jikku o ala moyen joni noon a yiyata patron jo ɗon taƴitira ɗon on haaju ɗon ay jamais hiɗa yi patron jo ɗon taƴitira jamais plus grand jamais a yiyata par ce que kono waɗi himo andi tun oɗa ɓay ala jikku kanko miijitake le hi kan kadi ɗum ɗon koko marno kon ko ɗon o dowa okkorde oɗa ko ɗum ɗon o duwano wattandi yilla e mum kono si miskino waɗi haajo a yiyata toon marɗo et pourtant ko ɗon noon marɓe ɓen duwa yaltutude ko ɗon ɓe hittinta fi makko ko ɗon ɓe hittinayno fi mo ala on ko ɗon ɓe hittinayno fi sadakaji maɓɓe ɗin hara haaju makko on andaki worin ko miskino waɗi anden farjude moƴƴa noon donc e yii no wadde e yii waɗi donc on ɗumi torto enen wonɓe ɗaɓɓude ɓen yo allah okkoren ko wonen ɗaɓɓude kon hoore no laaɓiri hoore no dagori donc no metti fino heɓugol ko dagui ko ɗaɓɓugol hawra kono dagori noon fof là aussi c'est un autre cas mais on reviendra sur ça inchallah mais kono ko heɓeten kon donc anditen nde fi jukkunaɓe ɓen anditen fiiɓe ala ɓen e enen fof no gasa en ala kono e hoore ko en ala kon ko ɗon ko woni heɓade ɗon kon ko ɗon sendodete e heɓu onon marɓe ɓen okkoɓe menen ɓe ala ɓen voilà okkoɓe menen ɓe ala ɓen voilà e ko yewtere donc famaɓe ɓen famay ɗon e piiji ɗin ko tamodiral ngal rek goɗɗo o janɗiba o fandiba o nanayba o nanataba himo kaani ma himo laba donc il faut ko yimɓe ɗum ɗon fof si tawi woni sakitama mo mbe jokki korugal beɗuga je vous assure hay fus ko marsata ala koko yeto no waɗe fop de part et d' autre ko collaboration on ko union on c'est à dire ko union on woni wadde ɗum ko ɓenta kon tan donnula men jogodiren sen jogodirey wallahi en duñay ko kelɗi andi noon jogodirgol ngol wona innugol ko siɗɗoyagal tun ɗen farjude ɗon kadi siɗɗoyagal tun non jogodirangal ko siki ko bani adama o yo won tun hara ko bani adama o ɗimmojo ma jokkuɗo ko c'est à dire dinaji ɗin e suti no heewi façon dinaji ɗi mo ɓe dina mum e wata kondude ko dinaji jelu woni ka aduna ɗo par ce que mo ɓe no andi way no rewde kañum kadi allah donc kono a julɗo e julɗo on fottiɗa hay so woni wona on suudu woturu na on famille goto mais iɗo wawi nawdude iɗo wawi collaborude iɗo wawi golludude waɗon noon ko wiya kon kono woni waɗugol ko wiya kon ko applique gol règle on c'est à dire kono woni applique gol règle on du coup on golliɗi o yewti on famodiri règlement intérieur no waɗa hay goto duwa ka janfade goɗɗo awa ko ɗon noon so wi fayida nden toɓɓere ala ka haalede joni sa yi gollide te fayida e komo ɓe no darde c'est à dire mo wondata o ha un certain niveau ara o andi jikku makko o andi siɓe wawi gollude ma siɓe wawata après noon siɓe wawa naɓudude
donc sa ndaari hari ma côté ji goo musidɓe ɓen ɓe golliday kono yaha un certain temps woɓɓe no a o ko musidɗo an donc ɓe fuɗɗo bonnidirande nder ton moɓe haɓɓi toon ɗimmojo mum on wonata e hoore mum ɓay tun ko kamɓe o suudu woturu donc oɗa laamotako ɗum kamɓe famille on ɓe saakay mo ɓe ndaroya kombo bagoyoto ɓe gollida donc ɗon kadi ko risque won ɗon sa gollide goɗɗo on andi koye nder ko gollido toon kon andidirɗon donc est ce que eɗa sikka on ɗon si tawno hara eɗon famodirno ka suudu moɗon ka famille maɗa yurmede nde on ɗon jogantoma nden ka nder suudu ma est ce que oɗa o jogantoma nde yurmede est ce que miijoji ɗi wona e gootum miijoji ɗi wonta gootum wonata goldugol e musidɗo mum on sino laaɓotira ata e no foti no yaado e par rapport e golludugol jana noon kono noon ɓay si tawi woni tun an musidɗo ma on o woni o laaɓotirta nder ton e iɗa faalale gollude andara e siɗɗo ma julɗo golliɗon applique on ko wiya kon son applique tun ko wiya kon lanni c'est très simple donc ko jogodiral ngal o aya eɗen suti no woni docteur ɓe si mini noon docteur ko docteur en c'est à dire en licence hara ko heɓɓe taw licence maɓɓe on diplôme de licence ɓe waɗi master maɓɓe on donc ɓe ari ɓe heeɓi doctorat maɓɓe on ɗum fof ɓe janggi ha ɓe heeɓi doctorat maɓɓe on na docteur ka labtane de mi woni haalde alammo voilà faltoɗe moƴƴa kono a yiyay ɓen hara ko docteur ɓe kono mais hara koye puusumɓe woni hara ko jukkunnaɓe boofoɓe kono waɗi ɗum na doole ɗen tun gollirte ko ɗum on noon haalande nane na doole ɗen tun gollirte ko c'est à dire ko importance ko tagaɗo wondi kon ɗum ɗon kadi no gollire ko ɗum ɗon wona gollirede déjà angal tampere nden ko expérience mo neɗɗo jogui on woni ko jukkunnajo mahina jukkunnajo expérience mo jogui on gollitire ɗum noon ndaara si tawi woni on waɗata ma kanko jukkunnajo on si o waɗata ɓuuri ko joguiɗo doole haratere makko no timmi ko woni e wadde ko par ce que bofojo si tawi woni himo janggi mo gollide expérience makko on himo employa himo woni e haut niveau mo woni e haut niveau ara mo gollude e goɗɗo no yaltiɗa himo jogui doole becture no woodi tawi woni ko yahugol ƴetta pikasi e biren e ɗuma e marto yaha daranoɗa foseji ma ɗuma ɓennon ɗiɗo kombo ƴettata ɓennon ɗiɗo kombo ɓurata c'est à dire a ƴetta e fof kono noon kombo ɓuranma par ce que hay goto a añata kono kombo ɓuranma ɗo donc ko watango yilla ɓeɓe yeten ɗen hiɗe wikko woɓɓe ɓe ma hiɗen jala woɓɓe ɓen ɓay ɗuɗuɓe men no jikkini ɗum so yewde affaire jikku ko fokkinade ɗum noon ɗon par ce que ko jikkuji woɓɓe noon jalugol woɓɓe yiya goɗɗo no ɓorni jalamo yiya goɗɗo no kaani jalamo yiya goɗɗo no yewta jalamo déjà andi goɗɗo hay sa yiɗamo ndaaru ko woni e wadde kon ko woni e wadde kon ko ɗum ɗon c'est à dire ɗe ɓurde hewɓe jonnam exemple ɗe ɓurde c'est à dire jamani jiɗɗi no seedi quoi du coup en fof eɗen andi no gasa e waɗi tourisme seeɗa e fof eɗen andi pays ji goo kono no wayi woɓɓe men fréquenté pays ji goo oui woɓɓe men kadi janggi yimɓe ɓen oui par ce que andi sa janngude droit de janngude c'est à dire sociologie janngude c'est à dire siga ɗin piiji ɗon a janga yimɓe ɓen hara a yaha hay nokku ɗumen ta lac d'Ariou ka hono ka arabe lac d'Ariou c'est à dire sa janggi ɗum noon anda hay tagaɗon no wayi hay somo yewdema anday ko no jogortama en faami so wondi ɗo 1 heure de temps 2 heures de temps ou un jour deux jours comme ça anday no wayi hay simo yewtude anday ko on to ƴettitirta est ce que ko woni yewde kon si c'est réel ou c'est faux a faami ko ɗum ɗen ɗon tun defte sari ɗumaje wawi sendidirde ɗum a waɗa kadi ko noon no yeehi ha jande nde naadi ko wiyete comme philosophie saɗa janggi philosophie ɗa janggi droit je vous assure goɗɗo watama ko haali o ko haali pellet e a anday ko honɗum o miiji a anday ko ɗum o acci a anday kadi ko ɗum o yewti
no woodi kadi noon ɓe Allah okki tawata hara ɓe janngagoy tawata hara si ɓe yewtima yewtere je vous assure ɓe appliqué konko ɓe yewti ɗon tawata hara an a wata appliqué ɗum ɓe waɗay konko ɓe yewti ɗon ɓe yewtama yewtere tawata ɓe janne déjà a wiya ɗo no janggi on no woodi ɓe janga ko noon vraiment c'est des personnes intellectuelles ɓe ɓen ɗon ko naturel piiji ɗin ko noon arreta e maɓɓe ko ɓe yiyata no réalise piiji hewɗi tawa koye jannguɗo o yahata bako e maɓɓe quoi diku jannguɓe ɗuuɗuɓe no yehi baki e ɓe jannga ɓen tawa ɓen ɗon Allah hokkuɓe tun feere ɓe añali kadi wattede e feere a siga ɓen yimɓe noon mawnintinaki andi goɗɗo so woni tun e himo andi ko fewndi ɗon je vous assure so mawnintinaki kadi o ɓuuray no gasa hewɓe jannguɓe innaɓe no jogui goɗɗum kaydiji doctorat ma ɗuma par ce que ɗum noon ko kaydi en tant que a heɓali golle e ɗuma andu aray ko kaydi noon haray ɗin duwa wattande yilla neɗɗo wona dole makko ɗe ma wona physique makko on tu darta na ɓandu makko nun tu darta ndaaru kadi ko jogii kon ɗe duwa wattande yilla e ɗum ɗo moƴƴa ndaren koɓe jogii kon andi konngol e goɗɗo no wawi yewtude musiɓe aɗa wawi yewde ɗo joni ko yewɗa kon min hara no maralilan importance hay si mi yiɗama no wawi wonde hara mi yiɗama en personne on en personne hara mi yiɗama physiquement mi yiɗama mais moralement intellectuellement psychologiquement haray la yiɗuma par ce que ko wonɗa yewde ko miɗe andi hi mi puisay mi ƴoogay ɗon ko wonde nafa ko wonde importance pourquoi pas mi hettotako ma fi hon ɗum ko ɗum hattalam mi hettadema hay ka réseau sociaux ji noon ko noon aya woɓɓe no ar ɗo joni ɗum oyna mi yiɗa hettagol o ɗe yiwde ka réseau sociaux ji mi yiɗa hettagol o mi yiɗa dargol o donc hara na yennayɓe ɓe nde wonde haalde par ce que réseau sociaux on ko yennayɓe ɗum no ɗuuɗi wona fiɓe wonde haalde ko yewtayɓe c'est à dire solution ji no aduna o yarata noon ha hewtoya worin ko honno o tigui etorta ga ha hewtoya laakara ko ɓe wonde haalde fi mum voilà ko ɓe wonde haalde fi mum ɓeydayɓe gande ɗen quoi diku wona yennayɓe ɓe nayta holla kañum no wawi yennude non moi je ne parle pas ce genre de personnes là ɓen ɗon ɓe ala naalan par ce que min naalimi mi yernata kono noon donc hawray e ɗum noon tagajo kay tagaɗo kay faljey kono ɓen ɗon en hawra e woɓɓe ga ɓen na min miiɗa ɓe ko yewta kom min ɗum welata lam ko ɓe yewta kom ɗum welta lam donc kono si a heɓino faamu ma si tawi neɗɗo no andu noon goɗɗum seeɗa hara wona majjinanaɗo ɗa duwa hettade ko woni haalde kon gonga noon sa añi goɗɗo fayda kara yiɗirta konngudi hay makko ɗi konngudi makko ɗi garay hay ko yewta ko weltama mais ko ɗon no gasa ko wonɗa wikkade ɗum kon ko woni ardude ɗum kon hara no mari importance ko woni haalde ko no marama importance an haton in ko woni e yewde kon haton in ko woni yaltude makko kon kanko on accama ɗon mbay Allah waɗi o welatama kanko on accama ɗon on faami no metti noon fi je vous assure c'est très difficile mais ko ɗum ɗon muñete par ce que ko Allah tagi fo o wawata en fof kadi e wawata weldude e wawata golludude en fof kadi ko ɗum wiyeto woɓɓe no yaariɗa woɓɓe no yaarɗa hay opposition no woodi mouvance no woodi laamiɓe e laamaɓe ɗaɓɓoɓe laamu kay pardon laamiɓe e ɗaɓɓoɓe laamu laamaɓe kam ɓen ɗon ɗaɓɓoɓe laamu no e maɓɓe laamiɓe no e maɓɓe on faami sinama laamaɓe ko population on opposition on no jeeyi population on gouvernement on no jeeyi population on donc wona fi laamaɓe wonde yewtude kono mais laamiɓe e ɗaɓɓoɓe laamu ɓen ɗon on o yii wona laawi ɗiɗi wona laawol gotol ɓe jokki est ce que vous voyez donc ko ɓen dago wo police e chauffeur ɓen ɗiɗo ɓe weltatade par ce que mo ɓe yiɗa yiide goɗɗo surtout chauffeur joni yiɗa yiide police mais police joni kañum ko welata ɗum hay si chauffeur jo welatamo ma auto makko no kaani kono kanko ko welatamo koyoɓe yiidu ka laawol ou bien ko ɗum welata police joni koyoɓe yiidu ka laawol et puis welamo saha kadi tawata hara jogitaki papier um ɗum no wela police joni ɗum no wela douane a jogitaki papier ko kanɗa o haajaka kanaru ma ngon ɗum noon a jiga gueray toon auto ma ko kaani o a gueray toon a faami
mais kanko koko heɓata e makon kanko koye ma andi ko ɗum ɗon woni ɗaɓɓude ko heddi kon on sans fils ɗum noon fof mise mum no woodi musidɓe no waali e kene hay fof suuɗanaki en on faami on doit porter beaucoup attention ko aduna ɗo ala ko arali tawi hara ala ko woni ko aduna ɗo taw hara ala misal mum ala seede mum ala ko nandu muɗum fof no mari nandu hay fus ko woni pihum gotum ala jamais de la vie ay no wiya wondema gurdan e mayde ko ɗi ɗiɗi le woni wiyaɗi ɗin ko ɗi woni les choses majeures dans la vie les choses majeures ko gurdan e mayde mais oy ɗon ko gabe lawol mum ou bien te kadi ɗin ɗon ɗiɗi seedata a wuuri e kono a maaya kon sakitorta maayugol kon no woni doole ɗum ɗon fof ko aduna ɗo kon ɗum janɗi ɓuuri ɗum ɗon kon ɗum janɗi ɓuuri gurdan kon ɗum hetti ɓuuri gurdan voilà ko ɗum kadi ɓuuri marde honno maasi ko ɓuuri marde doole ko ɓuuri marde mirin ɓuuri mayde honno ala donc eɗen dowa darde tun ko waɗeten kon ɓay haray hina enen tun hay ko wana ko inna kon ala no tagi ce qu'on appelle les génies les diables jinna e ko piiji wirniɗi ɗi andanɗa hoorema kañum no wawi yiwde kañum no wawi en découvrirde tata enen ko wirntanaɓe ɓen difficilement waweten découvrirde ko ɓen ɗon on jokki ɗum ɗon fof hiɗen ga hiɗen altodira ga hiɗen yiida woɓɓe no yiida bimbe kikiɗe kono anda ko honno hoɗira anda ko honno hoɗira an hiɗa andi tum wayoɗo ko siɗɗo ma mais o fon an a anda mais kañum no wawi andude wuyi siko ɗimmo jomum masi wana kañum no wawi andude mais ko ɓay tun woni si innama ko jokkere enɗan on taway yimɓe ɓen e ɗen piiji ɗon ka tawi woɓɓe no jokkidi enɗan on tawa no jokkidi enɗan par ce que ɗum ɗon koko mari importance noon ko aduna ɗo jokkugol enɗan koko mari importance en hana weltidade hay e hufus min komi yewta kon surtout e sengo ɓe wonɗen haalde yewtude fi muɗum ɗo ɓe jukkunnaɓe par ce que min ɓeɗo no mapini fogoy no mapini buy e kono en fof no gasa majeure partie on no ƴetti ko haqqille mum si allah o weɓitani ɗum wallitoto siga ɓe yimɓe ɗon ɓen noon ko duwaɓe wallitede wona duwaɓe jalede wona duwaɓe yennede wona duwaɓe duñede wona duwaɓe wikkede so yi woɓɓe no engagé no ƴetti pay ko yeeyi ko neɓali e yi ko neɓali wano laguine précisement e musidɗo meɗen andaɗo noon kadi e vraiment on o ne'ayno fayɓe ɓe andanɗa hoorema ko hocci woɓɓe ɓen ko hocciraɓe ni woɓɓe ko hawkaɓe hocca woɓɓe ɓen o yaha o yiyaɓe ka lawol ni tawa hara e hiɓe toro o adda ɓen kam ɓeygure makko plus de 30 enfants himo wonde maɓɓe hari ka galle fof no andirimo ɗum ɗon mais entre temps ayo feƴƴini ko neɓalen fof ɓe yii ɗum no gasa ɗuuɗu ɓe me yii ndaare jama ko jokkimo ndaare yurmede ko jama yurmini fi o andi allah ko watta kon e siko tagaɗo wino siko tagaɗo aranomo wano fewdo o saay ɗo e pellet ala nan tagaɗo e naɓaynomo saria en kondanayno on naɓuɗo on naɓuɗo o musidɗo meɗen ɗo kono ɓay ko jeyɗo on arani kono wawɗen hande wona macci ɓen ɓaawo kono ko acciriɓe ɓaawo kon est ce que ɗon sikka saabu moƴƴo falaɓe ñembude siga ko watta kon est ce que ɗon sikka ɓen ɓe yeeboto ɓen musidɓe c'est à dire ɓen musidɓe meɗen faalaɓe wawde wa o musidɗo men feƴƴinɗo ɗo vraiment wooday woɓɓe ƴettuɓe volontariat e yurmede maɓɓe yurmede allah ɓa haray ɓe suti hi oɗo o ala goɗɗum ɓa en nani ko sifi kon o paravant o feƴƴino kon en nani ko sifi kon avant que ɗum ɗo hewde mo kono en nani ko sifodi e ɗimmoɓe meɗen donc o ala goɗɗum kono mo wakkili yoore ɗon e pourquoi pas joni noon ammarɗo goɗɗum on pourquoi pas wattanta yilla e ɓen o wawi kanko mawɓude ɓen noon jamon fof andirimo ɗum noon ha o laatike fure o feƴƴini yo allah hinomo yaafo ɗon sikka woɓɓe go yi accire ni nden ɓeygure ɗon woɓɓe ƴette joni volontariat wallito ɓen noon ɗon sikka ɓen noon ɓe yeeboto hankadi par ce que o fertanike ɓe laawol on mbo andi noon ittiri baraji kon no woni heɓude on mbo andi ittiri moƴƴere ko ɓeygure makko nden déjà kadi heɓata
no gasa si tawi woni kankon ko gonga si tawi woni hari goɗɗum ɗuɗiramo no gasa si tawi woni kankon ko gonga si tawi woni hari goɗɗum ɗuɗiramo no gasa ɓe gure makko nden o wonaniɓe saabu no gasa mbiɗo ɓe yeebotako no gasa ɓe heɓa moyen ɓuuri ko ɓe joguino ko est ce que fa ɗum fof no yalta ɗum fof no waɗa ko mbo andi ka moƴƴere iwrata hay e goto anda hay e goto e men anda du coup le bonheur c'est quelque chose qui est inattendu ko aray tun kañum ko inattendu ko incroyable wiyete en ko sikkano ka waɗata ko habbano ka moƴƴere ko noon awa kadi ko ɓenda ko malédiction ko noon kadi malédiction kadi ko noon ko aray tum fab a andata donc ko hombo noon faala malédiction hombo ay e goto aray ɗe duwa wattande yilla moƴƴa koye na seeɗa on andi ha mawɓe ono e yiyayide waɗa renioji mottodiren de part et d' autre innen ko association ji donc association nangam association fotten gollen association union tel donc kono waɗi ɗum ɗon fof est ce que eɗon sikka ɗin association ji ɗon no gasare jukkuɓe no nder ton e ɓe marɓe moyen no nder ton ɓe ala moyen no nder ton kono waɗi ɗum fof sa inni innama association koyo marɓe tumbitaɓe nder ton ɓen no gasay ɓe kamɓe ɓe marano ɓe ala goɗɗum ɓen solution ɓay koyna ko ɓeydodiral toujours marɗo on imo considéra de plus par ce que marɗo no mari tum marɗo on no mari tum de imo considéra de plus no gasa imo wawi holludema lawol ko onno heɓiri hay sa woni hollatama 100% mais imo wawma hollude no gasa seeɗa muɗum ko honto rewri o heeɓi ma imo wawi won wonande moyen ɓay tun o woni union goto on tamodiri o waɗi association no gasa himuɗo wawi wonde hunde wotere o waɗa wooda ko réalise ni o wooda ko waɗani on ka ɓengureji mum ma ka secteur mum par ce que goɗɗo sa heeɓi a considére ta famille ma on tun andu tum famille ji woɓɓe go kad no woodi tara sinama joni lanɗo normalement lanɗo inataki ko musidɓe makko ɓen tun o gollanta normalement ma wana musidɓe makko ɓen tun o dowa ɓanude e laamu ngu o jogui ngu il suffit que o andita tun côté ji ɗin fof ɓay hara no woodi gaynayɓe yo ƴettir côté ji ɗin fof ndaara ɓay mo ɓe no mari solution feerejo ɓay chaque c'est à dire ɓenne chaque localité a sa culture mo ɓe no mari solution mo ɓe no mari conseil mum on ko gaynanta on ɓay ɓennon fof ɓe a ɓannirtaɓe fiyoɓe lorru ko ɓannirtaɓe no gasa koye ɓe trouve solution kamɓe kadi ɓe wawa wiyede kamɓe kadi ɓe woni saabu ɗum ɗo développike ɓe ardata kama fillancugol par ce que si ɓe ari an takkoma lanɗo woni ko fillancugol ko inde mon on fof bonata on faami mais ko ɓe apportante solution mais côté ɓe addante solution go donc ɗin noon fof ɗo mari no hutoriron ɗi tawa hara ko ɓantal tun heɓoto ko ɗum wiya association ko ɗum wiya union ko idée ji buy hawtodirta ɗon ƴetton idée ɓurɗo marde importance on ɗiya garditoron ɗi en cas on fuɗɗike heɓude fayte idée wiyaɗo ko on ɗo woni majeur on ɗo wawi ƴettude ɗiɗi sekkuɗon seraɗa walkon ka faala yupporde ɗon ce qu'on appelle l'union ce qu'on appelle association ko définition mum on noon hare mo ɓe e doit ka wonde kañum tun ɓe ɓiye toon no golla fof no waɗa piiji fop so dartini on taway hiɓe mari ɓe ɓe yuɓɓodiri ils sont des collaborateurs quelque part peut être yara ɓe mari collaborateur ɓe quelque part ils travaillent ensemble ils s'amusent ensemble ils mangent ensemble ils font tout ensemble ils apportent des solutions entre eux ɓe addodirana e solution ji mo ɓe fayte yanata ka mum mo ɓe wakkiloto e sengo mum on inna si Allah jaaɓi bone on iwrata e sengo mum joni noon ɓen no waɗiri noon pourquoi pas joni ɓay haray ko ɗum ɗon darani ɗon ko ɓantal tun darani ɗon on rewa on innali le no rewi o ko ɓalejo no rewi o ko kanaro o ko boɗejo ma o ko labaɗo on innali o ko jukkuna ma hina onon kay ko ƴettirɗon décision mon on c'est juste pour aider la population c'est juste pour aider les gens c'est juste pour aider l'association on senodiray ɗon oɗo koye puusum jooɗi on senodiray ɗum no gasa ko on ɗon déjà ɓurta hittinde fi mum hikkinamo yeeso no gasa ka o jooɗi ɗon mo mari solution ji buy
ɓay woni Allah no waɗiri mono waddana yilla e maɓɓe moƴƴa koyna seeɗa e ɓeɓe yiyeten no faggitano probléme ji mun ɗi ɓen ɗon ko yiyeteteɓe tun awa ene ɗo noon ko probléme c'est à dire ina ɗo noon conséquence on ko cause no ɗa ko awa hino ɗo conséquence on ɓenne cause et conséquence voilà awa hino ko joni ko échec waɗa yaltanma ko honɗum yaltiti ko ninse ka ninse yaltitiri noon e tagaɗo o han kadi hedditiɓe yo janggu ɗon toujours hedditiɓe yo référe e on ɗon mawnintinare moƴƴa mawnintinare adda e toujours basal par ce que ko ndu waɗi an toujours ayiɗa pehidade e goto iɗa mawnitini tun ayiɗa sikka tun haray koye fof ar ɗaɓɓa pee e ma donc a ala feere ma feere nde joguiɗa nden ko ko yeru diwande totiru ɓen hedditiɓe gari ƴoogi kum yeru kum marɗa ɗon nden feere nde marɗa ɗon ɓe ƴoogi yeru ɗum ɗon kamɓe ɓe naɓi an noon kon ɗum heddorɗa toujours ko yeru kum joguiɗa ɗon diwande toti est ce que an a diwoya yeeso toon est ce que an a yaha yeeso toon donc mo mawnintinki ko siga ɗum ko yeru kum o jogui kum tun hettiɓen faalaɓe kañum goɗɗum ɓen maɓe mawnintinaɓe kiɓen en général wiren noon ɓen ɗon ɓe ara ɓe hocca kunno e junngo ma ɓe yaaka ɓe ɗaɓɓiroya nokku goo ɓen ɗon ɓe heɓa de plus ɓe heɓa solution de plus par ce que ɓen ɗon ɓe ƴogali mawnintinare ka maɓɓe mawnintinare moƴƴa eɗen duwa diminide hoore men en dimini en hoore men arta en hoore men au niveau hande a yeeyi ɗo si fottama e laawi woɓɓe ɓen si memodiri taw e mawɗo hara mawɗo on déjà hara mawɗo on coñci makko ɗi no tuuni woɓɓe ɓen hara ko angal heɓali ko wuppana ɗum nafade si falaka ko laaɓi mais hara mawɗo on coñci ɗi no tuuni wawa naali hoore mum joni ƴoƴi wawanta hoore mum ko si wallama rek mais il y a un simple jeune ou une simple fille haray ɓe jokkodirɗa ɓe ɗiɗo ɓe ara ɓe ɓorni ha moƴƴi fotta on mawɗo ene dar pahun no way quoi dar no pahun toniri ay nayi ala jeeyɓe an tigui imagine ka hoorema an tigui imagine ka hoorema inna way ko haqqillema o ala jeeyɗo joni an ko honɗum maranɗa on ɗon solution on mawɗo ɗon donc ɓayɗandi mawɗo fof ko mawɗo on ka sa mawɗo ma on an kadi no wawa noon par ce que sinama mawɗo ko en général ala ko minimise mawɗo goɗɗo acci mawɗo mum o sa teddinayi mawɗo ma on teddi mawɗo goɗɗo goo kadi par ce que mawɗo goɗɗo goo kadi andutu ɓen mawɗo mo wonɗa diminide ɗon ko mawɗo goɗɗo goo il faut qu'on sache ça ɓe duwa andude ɗum ɗon donc ɗum ɗon fof woni wonali ta hay so memima ko ya ɓokkito hara ɗa wiya ni ɗa itta iɗa wawa siko tuude wonɗa edde ma ɓay tun ori o momike ma o feƴƴa tun jokka tamagol hunduko quoi tama kinal ngal ono luuɓi ɓe hara anduno ko wonɗa c'est à dire hara anduno ko wonɗa haalde ɗon kon ko ha honto ɗum impactata e ma a yaltintano ngol konngol ɗon a etotono réalisa etoɗa fino laaɓira awa o moyen yeru mbawdima ndin etoɗa yeru wo ko wawɗa fino waɗira moye ɗuma par ce que eɗen suti nodi jeune sukaɓe wonɓe volonté tawa hara si ɓe yiwano feetuɗo ka lawol ni ɓetoto ha ɓe nanggamo ɓe ittanamo ɗin coñci ɗon fes ɓe fembamo horne ɓe itta ko tuuni fopp e makko ɓe ƴetta coñci kadi laaɓuɗi ɓe ɓornamo ɓe naɓa ɓe ñamminamo wawa hara aussi ɓe sike peeti gono toon ko goɗɗum ko angal dankitare nden dankagol ngol donc ala ko danko ɗum wikkama ka famille mum joni noon an hiɗa andi hi enele ƴetta hoorema place a siko an wonno on famille on ɗon ma siko a wonno on wawɗo noon num place a ɗon hoorema dara so tawi woni a wallatamo a walla mo direct te kadi Allah wallete tun Allah wallete tun ɗe dowata nde yilla wona goɗɗum on tun gollirte konnguɗi ɗi no gollire neɗɗo simo mari importance iɗa gollira ɗum e makko jangi janga andi goɗɗo si o janga toujours janguɓe ɓen considéray ko kañum tun andi goɗɗum pourtant seɗa jangi siɗa jangi tun a anday hi wona an tun andi goɗɗum janguɗo toujours no andi ka watta hoore mum ɗon de ku no woodi ɓe janga kono no gasa koye ɓe yahata comme no mi wiri noon nanen ko ɓe yahata koye ɓe yahata heɓa solution koye ɓe yahata heɓa commencement financement ma golleji ma
koɓe yahata fuɗɗoɗa hettade mi faami donc hay goto tawi ko goɗɗo en fo e wawata natude jande mais en fo kadi ɓen ɓe natal ɗon waton sikkuɓe fo kadi haray ɓe anda goɗɗum ton considére ɓe anda goɗɗum no gasay ɓe andi goɗɗum ɓuuri ono yawɓe ka jande ɓen heureusement onon o yeehi kadi école no gasa woɓɓe noon ko wiya kon comme disait un artiste no woodi woɓɓe no toon ko janggi faama ça existe woɓɓe no toon janggi ha vraiment janggi ha ɗumanni kono ko janggi faama andon ko foti haala sika yaltayi yo taw hara ɓe wiyayɓe ma ɗum ɗon harayɗa andi hi pellet ko wonɗa wadde kon hiɗa andi wona ko wona e yewtede hoore ma kon là je suis d' accord hiɗa d' accord e hoore ɗum ɗon si ɓe wima hiɗa janggi a faama e hiɗa andi le ko wonɗa wadde kon pellet ko golle ɗe andanɗa hoore ma hara wona affaire mawnitinare e fii ko jannguɗa kon en continue tun golle ma ɗen haray acca ɓe wowla ko ɓe wolta kon woɓɓe wowlira ngaygu ɓay haray kamɓe ɓe yahaali woɓɓe wowlira ngaygu ɓay haray gorejo ma on hiɓe jogui ɓiɗɗo gorejo ma tata hara ɓiɗɗo maɓɓe on kon gore kono kanko o yahaali ka école toujours ɓe ɗaɓɓa laawi ɗiɓe watama bonirande mais ɓen noon tewtatake na ɓen no wonnen haalde si goɗɗo no wiyama janggi faama tayle hin ko wiya ko kadi e makko ko ɗum woni nder ton ko ɗon ɓuuri hulɓinade c' est à dire haray on tigi woni poison ko wonte comme poison ko ɗum wiyete poison par ce que hay nokku ka hikkinirta ɗum ala hay nokku ka nawrtamo o faja goɗɗum ala joni waɗali métier janggali ko comme no ɓe wirino janggali faami ko ɗum woni janggi faamali donc haray hulɓinanike neɗɗo ka haray hulɓinanike ma haray gurdam maɗa ko hono noon guerdata ɗo alana hay solution hoorema fi gurdam maɗa comment tu peux faire maintenant pour vivre au sein de la société fi wiya wurude hakkude jamma fi ya wuro hakkude yimɓe ɓen comment tu vas faire maintenant est ce que ɗa wawi wurde ɗum gurdam ɗa ganduɗa sa yiɗno woɓɓe waɗa suicide woɓɓe suicide no nanga ma waɗa suicide warto awa ɓen ɓe yiyeten ɗo no wodi o yi internat ji hewɗi tawata hara sukaɓe wona jukkunaɓe no toon mboɓoɓe no toon tahare ɓe waɗna école ɓe janggude ɓe janggude woɓen toon ɓe wata dogude ɓe wata ɗuman kono hara ɓe juude hiɓe wadde ɗuma hiɓe waɗi woni puusoy kono hiɓe wadde sport maɓɓe on hiɓe janggude kadi no ka san ko ɓurataɓe ko ɓaara toi tu peux bouger tu peux te déplacer avec tes membres mais kamɓe on noon tawa ko si ɓe puusama ma donc ko siga ɗum ɗum kono na to expérience ji gono toon expérience ji gono toon a yaha joɗɗa hayɓe kawre puusum maɓɓe joɗɗa an ka leydi fofoɗa ɗaɓɓa kaydi e karambol gonga o e ko inete kon ɓe littanama ɗon ha tawale wayi ko ɗaɓɓa kon net koye ɓeɗo woni ko ɗaɓɓa ko net tawa hara koye ɓen ɗo woni ɓe dowata nde illa de na enen tun dey to sikku ko enen tun dey andi goɗɗum an yiɗa guindude ɗo fi hoore koyɗe ma fi koyɗe man ɗumanni andutu do haray wona ko satti woni nder ton gurdam ɗan si ɗan ari ɗan ko ɓayɗan ari ko ɗan arani fop ko mo wi noon andi no suɓorta gurdam mum ɗan komo ɓe andi no gérirta vie mum on komo ɓe andi de goto suɓanta ko ɗum vie mum on mais toujours andude tum sa yi tun tukun ko ɓenda ko ma sondu e hoore ɗimmojo ma quelque soit no way wono wayi wi immo e hoore amen wi immo e hoore amen par ce que si iwi e hoore makko anda sana e hoore ma woni e aroygol e wi afrique fof ko afrique e wi afrique fof ko hunde wotere mais ide loƴƴidirde nder ga enen afrique taw kono mais ɓaawo duwano ka andade yiɗe loƴƴidirde nder ga ɓaawo no duwa andude way afrique fof ko hunde wotere ko misal tum woni jonude ɗum noon a haɗa kadi ko wano noon si innama tun ko mojo ɓere ma si innama tun en fof ɓay innama koye yimɓe koyen tagaɓe ɓeɗa ɓen ɓe wonɗen faala ɗen jalde ɗon ma ɓe wonɗen jalde ɓen déjà ɓen kadi ko julɓe ɓe juulay ɓe waɗay piji ɗi wonɗe wadde ɗin ɓen kadi
se yi probléme hoore maɓɓe koyen apportanɓe solution on faami koye ko ɓe haataw guine ko wallitede wona wikkede wona jaleede wona piyeede wona sonkanede wona tuttede ɓe hanni ɓe handayi ɗum ala no waɗe no jaɓe musidɓe faami ala no waɗe no jaɓe par ce que so tawno ɗum hiɓe wawanno hoore maɓɓe hay goto ɓe no gasa worin kamɓe ɓe wodano ɓe walli tawata hara ko jooɗotoɓe e puusoy mais a yiya goɗɗo no jooɗi e puuso moy no dar simi timmuno e tere num mi wallitotoma ta ko ɗimmojo makko woni haalande mais hélas ko ɗon hatti ka konngol ɗon donc eɗen duwa wattande yilla moƴƴa koyna seeɗa ɓa haray en fo e meɗen eɗen andi e yahay to a ele mo be ko naɓori kon ko ɗum ɗon sege ko projecteur koye waɗoyte baba projecteur mo be yiyay ɗon joɗɗa ɗo yiya golle maɗen donc tawale ala ka yeddira arale kadi amari supporteur ɓawogoy no wodi kellanayɓe ma no wodi monantoɓe ma toon kadi fami ka donc eɗen duwa wattande yilla e hay goto wata wikko goɗɗo quel qu'en soit no way wono way mo be yo jogito mo be yo jogito ɗimmojo mum on ka ƴakkirde mo be jogito ɗimmojo mum on wo aaden goto gollidde par ce que hay goto wawanta hoore mum par ce que goto wawanta hoore mum par ce que so tawi woni yimɓe hay so tere mabɓe no timmi mo be no gollirde sengo ɗum no wawa jooɗiɗo e puusum faami par ce que wawanta hoorema sa wawanali hoorema an mo tere mum timmi on ko jooɗiɗo ka puusum ko on noon kay wawanta hoore mum andi haray ɗon sattay ka donc ɗe duwa wattande yilla moƴƴa koyna seeɗa mo be eto de son côté hara e law yaltitirali e sengo muɗum apporten en fo e meɗen fi tum ɓay haray ko wiya ko tammodiral ko ɗum finuɗen tawɗen de part et d'autre côté ji ɗin fof ko ɗum finɗen tawɗen ko yurmodiral tammodiral gollidugol donc ndaren ɓay no gasa ange oɗo wawata golludude mais on ɗon no gasa imo wawi golludude goɗɗo goo faami comme no mi wiri on noon da ange goɗɗo ɗo wawi ronkude golludude saabu ɓay mo mettama ma saabu ɓay haray ko woni wadde kon haray alama mannade alama apportande goɗɗum ma haray ko woni wadde kon a welatama ɗum noon fof no toon yawaymo accutude yawaymo libérude o heɓay dow kankadi goɗɗo goo mo gollida tata hara ko on ɗon no faala an ko añuɗa kon ɗum noon fof no toon kono mo ɓe ɗo yo ɗaɓɓuɓe gollida ɓara ko aduna ɗo ko noon ko golludugol ngol ina wawi wonde saabu ɓen ɗon ɓe heɓa goɗɗum ina wawi wonde saabu ɓen ɗon ɓe ande ina wawi wonde saabu ɓen ɗon ɓe wonanama saabu goɗɗum ngo kadi anda son faami ɗum ina wawi wonde saabu ɓen ɗon ɓe wonanama saabu goɗɗum ngo kadi ɗum ɗon fof no toon haray e aduna on ko noon ɓa haray kaka en sikkano ko ɗum taƴata donc haray mo be yo eto rewa rewete en fof pour terminer notre débat, pour terminer notre émission aujourd'hui, nous allons dire chacun de nous a sa capacité de faire quelque chose. Chacun de nous a l'expérience. Chacun de nous a quelque chose à apporter à son prochain. Est-ce que vous voyez? Mo be men no mari ko apportana goɗɗo ɗimmojo mum. Mais pour les personnes handicapées là, on ne doit pas les minimiser. Sachons que ouais, ce sont les hommes comme nous. Ce sont des personnes comme nous. La différence est que ils ne peuvent pas